clear tu le ngai thatu song te chi bai le vekule march ni som pakhat sang ni som ni parukania khovel boina chanchin tharang sar jualte ilo ngai thaliangu US President Donald Trump an Iran war chu atop thuai to don nia asoi nuwa oil man chu thole ni khan barrel khat US dollar som kwa bora atla niama thotan ni khan oil barrel khat man hi US dollar za som ni don kai mana kumsang ni som ni pani nuwa oil man san ber tum atlingani Trump hian in do atop don nai ti in soima se asoi chiang thun zom chuang lawani anhuwa Iran in Strait of Hormuz kaltanga oil furlong te adang thun zom zelani chuan alet som niana in Iran chu an beidon thua soi hetila hian Iran chuan US le Israel in anram an be thun zom zelani chuan Middle East biala tangin oil liter khat po an chua tir don lo thu an soi ve bok market analyst te chuan hunangi mo chen chu oil man hi ain thak kwal an rin thuan soya G7 ram te chuan oil man sang zel turven na tana atulanga mhala kanin pe thuan soi report chen khat chuan Iran in oil phur chuan na tuipui kong poimo Strait of Hormuz adana wanga oil man sang le in dai tolo na thleng turven na ta ni west chuan Russia oil laka khwa khirna an siam po atha adul dan angai tu abaka emergency tana crude oil check hol po pek chuatir atum mai theini nan tar langani mase official in hemi chungchang hi soi engma alom lo thungani oil man sang le aphur chuana konga harsatna om chuan ramsang sanga hong meka Vietnam Trade Ministry chuan tual chunga sumdong te chu fuel ren chemna turin in lamatanga na tho phal sak turin atia Vietnam hi Middle East atanga oil achok luwa a hingat lian hlea hei wang hian Iran war point angong na zualani Thailand Prime Minister Anutin Charni Virakul chuan sarkar na thokte chu in lamatanga na thok turin thupe ka ti chuaka oil ren chemna tur ro manna sang siamin official te po rampon lama jin chuak ri lo tura ti an ni bokani Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif point oil ren chemna turin kar ni chung ram chunga sikul te khara ni tur thua puanga heba ka sarkar department sang tana oil allowance po pek po thania tan za somnga ti tle mani bokani Australia Prime Minister Anthony Albanese chuan United Arab Emirates tan Michelle Anthon don ti asoya heba ka military surveillance aircraft po Anthon tel don bok US le Israel in Iran an be nuwa Iran hian Gulf rama US military base omna ramsang te abeile tela UAE po Michelle mangena beyani hewang hian Australia chuan Iran beina laka Gulf ramte loin ve na turin apui don ti asoya mase sipaite ro tir atum lo thungani Albanese chuan Middle East boina thlengmeka anlo inrol ve na tur chu in ven na lam thila acho ani don ti soin an thian tha UAE ram in ven na tura puina le Australia mi omte ven him na turata na anti ani thua taranga Gulf ramte airspace ven na konga pui turin E7A Wedgetail Airborne Early Warning and Control System aircraft Anthon don ti asoyani UAE hena Anthon tur hi medium range air-to-air missile ania UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan nena in biakna an nei nuwa Albanese an thukna siam hi puangani Middle East hian Australia mi noi khat singkhalle sanga vel anom meka indona thlen nuwa anjinga sangni zaruk chu commercial flight mangin anrama ankirto ani External Affairs Minister S Jaisankar chuan nimina parliament session neya India chuan Iran longlian titan haram chunga longchol mun man phalsak anni tia tarlang Iran hian an long pathum man turin India nena longchol mun man sakhi thotan ni liam ta khan adila India chuan Iran dil na hi nimin khan arem ti sakjui venghal bok EAM thu asiama hian Iran longlian Iris lavan chu March nili khan kochi longchol mun hi aloman to tir to ni in atar langa hemiata hian Iran hian February ni som ni le pariat khan dil na hi athlen to bok West Asia boina athlen nu hian Indian Ocean huam chunga US chuan Iran in do longlian te alo kapil sak to a
longka pila hian Iran longpu somriat pasari bor an thi nia tarlanani Jason Kar chuan OSCE buaina in ram ri anghong dan chunga even reng ani thule ramin energy ammo phusuk na turin malak reng thua soi Iran khopui terana Indian embassy chuan West Asia ram sang sang buaisi zela wangin thotan ni liamta khan Irana India khole tuyom tetan kai suaina ati chuaka khole tuite chu embassy siat puina lowin Iran haram ri paltanga thenom ramte tlolo turin a siat tirani embassy chuan kai suaina siam hi soifein India mi Irana chengten Iran pela thenom ram an panani chuan puina pek thei anni lo tur thua soya an kai suaina siamte ngai poimo turina cha zui bok hengba ka hian embassy chuan mo tu te tan a biak poreng thei anni tur thu atar lang tel bokani President Trump advisor te chuan ram chunga oil man sang economic pressure chhole do dalna chho zel te wangin Iran in dona kalme ka exit plan siam turin Trump annora advisor te hian Trump hi ne na puanga in dona kal zelin energy market ati chiat tak ma topsan mai turin an thuronani War Secretary Pete Hegseth chuan reporter te ma voin hi Iran beina anasat ber tum ani tur thu soin fighter jet le bomber ten ala atam theyang ber be turin beina an siam tur thu a soilang bok US chuan South Korea lunghnur na turin West Asia lama military ral thuamte a chhop sona South Korea po lom lo hlebok USian Terminal High Altitude Area Defense Anti-Missile System te chu South Korea atangin West Asia lama indailo na awangina son ta ni Israel chuan teran chunga beina thartet tran ani thua tar langa Iran atangin missile rual dangin Israel lam anpan lebok Tel Aviv marlama siren ti rig ani nuwa bompuak amhalin mun sang bompuak aum den fuero om lo thungani Haifa Tel Aviv mar le Lower Galilee lama siren te anria Binei Barak a munruaka missile atlani Israel thu nei tu ten Lebanon haram risula kong puithen khate khar turin thupe kan chuabok Israel army chuan da hi bomna ain tran tur thuan tar lang boka Israel chuan Beirut chimlam Shababa Red Rake Gobeiri al Lailaki Hadad Bars al Barasne Tawitat al Ghadir le chia mun te chu bom tumin sia tirna a chuabok Lebanon chimlama far suba khopon lama Israel sipaite teng le bulldozer tenen an luta Lebanon chimlama odaize kholama Merkava teng te chu machine gun lai puile airstrike ten taibe an beilain an lutani Israel in drone mangin yahun abombok Hezbollah te chuan Israel marlam a dinmun aso san chho meklain re tak chung in beiturin anin pe thuan tar langa Lebanon official tero chuan in beina ti top dan turkong andap thuan tar lang bok US le Israel te nirana zawzo ka beina kalpui le in Shiraz le Tabriz be me kani Shiraz a hian airport be ania teran chaklama narmak mun be ani bok Iran Parliament Speaker Mohammed Bagar Galibaf chuan Iran in inka hayanor lo thua soi Iran Emergency Medical Service chuan US le Israel in Iran an be nuwa mi sang khal jathum somni le paria thi in hliam tur mi sing khal le sang sari anom thua tar langa Iran Armed Force chuan an oil depot te beina chanlet nan Aras 2 drone te mangin Haifa oil le gas refinery le fuel storage facility te an be thu atar langani IRGC chuan jinglama teran bula integrated air defense network mangin Heron TP reconnaissance drone ka chiatani thu atar langbok IRGC ten operation True Promise 4 noya away som thumle palina turim Khadir Emad Fatale Khaybar Mishal de Baka drone te mangin Al Dafra le Al Jafer base te anbeya hebaka hian Israel Ramat David Air Base Haifa Airport le Tel Aviv chaklama Binei Baraka Mishal launcher te anbebok Iran TV chuan Iran Armed Force ten an melma te radar engemoza anti chiat thua puangani
tun cholni liam ta khan iraka sia cleric ho tu ber ali al sistani chuan sa khoin kai suaina chuain Iran thlop na pek chu anmo ani thu atar lang bok nimin khan UAE Armed Force sipai pahni helicopter tla an thia UAE chuan harambial chunga indona chuan hnuwa an air defense 10 ballistic missile zani somthum pahni tanga zani somnga pathum le drone sangkha jathum somnga pakwa tanga sangkha jali somli an intercept to thu tar langin Chris Michel pariat an ka thak thu an tar lang bok UAE chuan nimin khan ballistic missile som pahni tanga som panga an ka thak thu le pathum tuipuya an thak thu an tar lang boka tin drone som pasare tanga som pariat an chuizui thu atar lang bokani Abu Dhabi marlama carrier lian deubula bompuak na tak aum Qatar Defense Ministry chuan Armed Force 10 missile pakhat an intercept thu atar lang Turkey chimchaklama NATO radar base bula Patriot Air Defense System hun thar ani bok United States le Israel ten Iran an beihnu loka Iran in Strait of Hormuz chu khar ani thu apuanga chumhniwa US in Iran Navy longte an zawai deuh thowa ka pil sakvek to anga atarlan hnuwa Iran chu alain tisang zui zelani hemia wanghian Persian Gulf a oil tanker thanem takte chu tangkhang mekin kaltlang tumte po Iran in abei zui bok Persian Gulf le Arabian Sea thunzom tu Strait of Hormuz si sumdong long le oil phurte kalkhan le paltlang berni in helai strait jim te atang hian khovela oil supply mun nga thena mun khat lai phur chuat thin ni in khovela energy checkpoint poimo ber ani bok Iran benakal zela Iranin chanle na turin Gulf rama US base te bein heng beina te hian Kuwait Qatar Saudi Arabia rama oil field facility le refinery te beitel ni in heng ram te hian oil de chua le thon chua lam titlemin ti topo alo ngai pha don ta hial mai ani tin Iran war chu top le po ni se oil supply operation te hi anga kal le tur chuan huninge mo chen adu don bokani Iran in dona chuan global economy thlengin ang hong buai tanin Iran in oil phur chua lamam ati boya wangin oil man po sang chho ta le bok Thilkal zela US President Donald Trump helai tui kong hi US Navy 10 la le thian phai to nga anlo soi to chan le na turin March ni sari khan Iran chuan Strait of Hormuz chungchanga US chu wawin na taka beya avau Iran chuan rei tak chung in dona machon ain huam thu tar langin US Force 10 helai Strait of Hormuz oil tanker te anlo west coast hun anlo nga thu tar langin anral thuam tharte anlaman lo thu mangin US chu achau hlebok US le Israel ten ngor taka Iran abeina anthak lai hian Iran in chanle na zona global oil market lam atin zone ve ta dai mayani Iran chuan US chunga indona wangin economy zonga tortir tumin oil man sang chho tur chuan indona kalpui zel tura US ram chunga tanga thlop na le puina te chethei turim he oil blockade hi abuat sai bokani Iran hian an refinery te bei an ni zel chuan chumia wanga oil man sang chho zel tur mangin US chu avole bokani oil tanker tampakte Red Sea antang khan mekla hian US le Gulf rama thrual puiram te chuan ati dan tur kong dang anlo da ve mek boka Iran nena inchalta hunata na Hormuz paltlang ngai lo tura Saudi in kumsom liam ta a east le west pipeline alo siam to chuan Persian Gulf atangin Red Sea lama ni khata 5 million barrel vel a pechuak thei dona heti lain UAE in pipeline te deu zok alo siam to point Gulf of Oman lama nitin 1.5 million barrel a pechuak thei don bok heng te hian US tan chuan Iran in oil lama har sanna siam chu engmo chen achok jang khai thei don ani nima sila hei hi Gulf ram ho oil infrastructure te chilowa an pa ngai reng na le tanker te war zona him taka no operate thei na ba ka US in control thei pialama economy har satna a thlen ma US le Israel in beina atop le thei na ti chuan a shil ve don ani
voin thil thu maya Iran Islamic Revolutionary Guard Corps te chuan Strait of Hormuz chungchanga du thlanna tur thu chuain Arab le Europe ramte manirama tanga US le Israel ambassador ten hot chuak te chu naktu ka tanga Strait a him taka kaltlang tira tiama Iran hi achina save zelani West Asia Gulf Indona awangin khovel in Greenland Epstein files le Venezuela athei hilran meka hetila hian tama chuan thulo moma puang rin aya US chu achet ran thule he Indona hi atop thuai tur thu hi ani atak han chang thuai seo anduang ne na fam kim an la chan lo deu thule Indona top san tura thuluk na chu Netanyahu nen an siam tur thu asoidela Iran ero chuan US nilowin IRGC ten Indona toble toblowa thulukna an siamang atiani IRGC chuan Israel le US ten Iran an beireng chuan West Asia atang oil liter khatpo an kaltlang tir lo tur thuan soya tama chuan IRGC chu tunaya alet somni vela na a chuta avauzui tama thu soya wang hian oil man atlaniam ngal nimin khan Asian trade Brent crude oil chu dollar som gole panni barela atla US oil po dollar ha somriat pariat point paruk bial barela atla tari he thu kan buat saila hian Trump Kastner le Witkoff ten Israel lo antum na chu Israeli media te chuan son lat ani thuan ziaka Iran war chungchang soi ho antumani Thotan zan khan Putin le Trump chu phone call in dar kar khatvel anin bia Putin hian Iran Indona ti top tura lowin rol ve ain huam thua soya Trump chuan Ukraine ne na an boina chingfel ma saturin thuron alo pe keu thung Australia chuan UAE a khovela drone le Chris Michelle detect na thlona thabera ngai Boeing E7A Wedgetail thlona chu voina tanga a deploy tran sipai somriat panga velan tel Australia hian UAE hena air to air Michelle pek nual atumbok Iran hian Jordan rama German sipayomna Al Asrak Air Base chu Michelle ina beya thile hliam anum lawani Israel chun Afghanistan is fahana Iranian basis paramilitary force te munpui ati chele treu hundanga po Michelle da na Michelle ka chuana le siamna an chu chele treu mai Sharut khopuya solid fuel rocket engine siamna munpui chu Israel hian abom daravek bok target zali chuang an chu thu IDF chuna tarlanga he operation antanatang hian Israel chuan Irana tum zasum gwavel anwa thok lut to ani Israel hian Lebanona Hezbollah ho abeina pola kalpui zel helicopter som pangavel mangin Lebanon kho chaklama Israel sipaile commando te chuan watuma anwa chelhe ani zirtom ni apo khan Lebanona Israeli commando te anlo che to bok antum pakhat chu Israeli sipai kumsang khazakwa somrial le paruka tanga bo to ron arata ruang ru ro honani hein beina hian Lebanon lama mi somli pali vel anthile bok Hezbollah ho hian ramri nai atang nilo Lebanon chimlam ladewa tangin rocket le drone anran thlo bera atamjok fe chu Israel hian alo kap chiani Human Rights Watch chuan Israel hian Lebanona white phosphorus munition amhang antia white phosphorus hi chemical weapon anga soi ni forma se anilo ma se degree Celsius zariat som parukvel zeta sa in akang thaya international law phallo ani thung Israel hian our head a white phosphorus tel JDAM amhang ani thei adang po ani thei tho Iran chuan Israel satellite SES Ha'ila station SMS bulami chu akap chiani in exa video a viral meka source ten khat chuan Hezbollah ho ka chiani in an tarlang Israel hian Isfahana Iran ta F-14 Tomcat fighter ati chenuala Iran hi khovela F-14 fighter neom chun ani towa Israel hian chutchiat sakvek ani chuan khovela F-14 service tolo tina aniang IRGC ral thuam hun ma indolong anti chia zozai te hi soisen po anilowe
CENTCOM chuan Iranian Navy longsom nga pakhat an ka pil to thu an puanga US yan tuipui kam nailama Iran longte abe warta deu nimina po Shahid Soleimani class Michelle Corvat longchua kap chele RAF Fairport B-52H State of Fortress bomber pathum aron thenbela 5th Bomb Wing Minot Air Force Base North Dakota atanga ron thlok an ni B-1B Lancer bomber po pathum bok an bok run to bok tundin hna Diego Garcia thlerkara bomber aumlo transport thona alu chuak reng thung US yan Saudi Arabia atanga thona fuel thuntu thona KC-135 le KC-46A tamtak chu Europe lama an beisa ada son bok US chuan South Korea atangin Iran beinana mana Patriot Air Defense System alalet that po ala chuak ri donem ti US chuan ngai tu mek CENTCOM chuan an ral thuam man an tarlan na ti thei special big nei soi chu arem lo ral thuam po an man thu an tarlang eng tak chu niangmo Iran chuan Bahrain Rama Oil Refinery lian le omchun babko chu Shahed 136 na beya kang mei na stak chuakin emergency puanani Bahrain rampeng sitra thlerkar po Iran hiana beya mi somthum le panni an hliam Iranian missile somko panga le drone za somruk bali an lo kap cheto Bahrain a hian Patriot missile pakhat a thlok sual pala chenna indengin hliam anom nual UAE chuan Iranian drone ka nan apache attack helicopter amang mia 30mm gun mangin akapa a thalhe indo tana tanga nimin thlengkhan UAE hi missile jani somma le pathum chata ka ni to in jani somthum le pathum an ka puaka somparia tuipui atla in panhi chi andrama atla ani drone sangkha jali somli atangin sangkha jathum somnga le pakwa chu an kap tlaveka somriat pakhat chu anram chunga atla cruise missile pariat po an kap tlavek Qatar po in Iranian missile somkole pariat le cruise missile pathum an kap tlatoa nimina ringot drone parukle missile som pasari an kap tla Saudi hovin drone somnga chuang le missile paliver an kap chato bok Kuwait point missile jani som panni le drone zathum som kwa pali an kap puak to nimina drone pakhatin building pakhata fuwa kang meina sataka chuaka Oman chuan drone panni alo kap lave to bok Gulf ram te hian Iranian drone ka tlak thiam tak Ukraine an dor mek Ukrainian ho hi khovela drone warfare haron tilar zual mm2 le thiam mm an ni Russia man Iranian drone le Geran 2 an kap ta tam to hle nimina khan Turkey lama ballistic missile a thlok le a Eastern Mediterranean Sea NATO Force 10 Turkish airspace an lo kap la US destroyer long atangin Aegis ballistic missile defense system manga ka ani arinom kanram le airspace haron tiboi tu chunga timna neimap lovin kan chemaidon kan warning ngai poimo hi mi zongsong tana thaturani tin Turkish Defense Ministry chuan thu chuan siam Iranian FM chuan Turkey hena hian missile hi ran ka ani lo thule tute ka chuange ti an chui tur thu ashilani Turkey chimlama Incirlica hian US Air Force Base aoma marchaklama Malatya province NATO radar base poimo takaombok Iranian missile ke them hi NATO radar base le US Air Force Base in Karvela Gaziantep atla supply poimo phurna munatan Incirlic base hi US chuan amang mek Turkish radar te chuan US le Israel hena Iranian missile data athon thin bok Turkey hian Sibrasa F-16 fighter paruka deploya NATO point Malatya a khian Patriot Air Defense System ada bilve bokani soitel ngai China manilo ka Iranian sarkar long panni Sabdis le Barjin te chuan Guangdong province a Zhuhai Gaulan port anron chua santi hriatani satellite thlaka le online a longchet vel dan en na po mu thei ani kumin kumtir lama po Iranian longsom panhi velin helai po tatang hian
ral thuama man tur chemical an phur to helai po thi Chinese chemical thon chua tur lot namun ani khinglong pani te khian container fit som ni vela sei sing ni le sang khat vel zet an phur thei sodium perchlorate an phur nge ya hriat ani he chemical hi ammonium perchlorate a chantir le in meshala solid fuel atan man ani thim USian aloka pang angem lokap ta se China in achang angem Iranian Navy ten ane Scott mailong mo lo clear phot teang tama hian direct lovin China abe kan ti theyang Venezuela le Greenland tepo kha China wanga nitlat China hian thil siam chuanan oil amamo tam em khovela oil heber pani na ani Chinese economy ti boidan thatak chu an oil supply ti khailak sak hiani Venezuela khati khania Greenland na mine boka Iran le zel chuan ani theito lo ti niom takin China hian inen thlak na long ton singthum velarit liawang wan chu Gulf of Oman a leutir zur to type 055 le type 052D destroyer ten an venga elong hian kilometer sangruk bialvel chu ain thathei ni nan chal floating supercomputer anti intelligence lama Iran puitu ani ngei mele Iran hian ameshal le drone te hi Chinese GPS Beidou thinen athun zom veka lo detect le ka chet ati har sade usot ma se atam zok chu ka tlak ani tho ti kan hria Chinese spy satellite zanga chuang te chuan Iran hi US le Israel chevel life in an hu tir niom takani Trump chuan March ni somthum le pakhat atanga April ni chung China tlo atuma hen don hian rampani te in karing tin ngang hong don ti po hriat cha kom tak ani US le Israel ten Iran oil depot bom manga an chut chiat nalama kang mei a chuak na sa hleya oil kang khu hian van lam a khu phui veka chuna ni alangai lo oil kang khu hian boruak ati chena sa sulfur oxide le hydrocarbon boruaka in siam chuan ruwa tui atibol hlo na sa mishing tana thalo toxic rain le acid rain a thlen thei awangin pon chuak lova in lama in khungtlat turin mitin te hriat tir an ni tunhaya teran khopui marlama Iran oil check hol na hun lian ber Saran oil depot le oil thilfim na hun pui Shahar Iri refining complex baka Teran atanga khotlang lam kilometer somni vela a thil siam chuana mun pui Karas Alborz province khopui thlangin US le Israel jet fighter te hian an bom na sa hle an oil check khol na mun le chevel ko thler a in le dor te chu kang me hian aman kai na sa a thelmi rual ani ri lo Teran khopui chung chu me khuzamin me khuzamin a khat mu brenga chuna ni alang theilowa azan lama mun tina kang me chuaka wangin aeng ut thung ni inan soi mun tina thil kang ri manama akha to kin thilpuak ring tak arile dup thin ni in terana me che pakhat chuana soi US le Israel ten Iran an be na hian Iran civil mi sangkha jathum somthum le panni an thi towa mitam takin liaman tuar ti iwena Iran palai Amir Said Iravani chuan asoya NGO then khat chuan thisa thi hemilet fea tam ani to thu an soi thung bokani